Terviseks ja sel korral raporteerin ma teile otse Helsingist, kus tuhanded soomlased peavad kevadpüha vapput. Sel korral on minu eesmärgiks testida traditsioonilisi Soome toite ja jooke. Nendeks on siima, tippaleiba ja munki. Lähme vaatame, kas me leiame neid kuskilt. This is very typical Finnish pastry for vappu. Yes. It's called munkki. Yeah. Is it like donut? It's like donut, yeah. But of course better. Yeah. During vappu you can eat it anytime. Anytime? Yeah, Okay. and preferably with bubbles. Okay. Yeah. With siima? Also that, but I guess I prefer drinking bubbles, so then I drink water. Okay. Yeah. But hyvä vappu! Kiitos ja Nagu näha, siis lauad on lookas ja nagu ma näen, siis seal laua peal on ka munkit ja tippaleiba. Lähme vaatame, kas saame maitsta. Hello, we are from Estonia. And we... Hello! Happy Vappu! So how do you usually celebrate Vappu? Like this. We just celebrate Vappu with good friends and good food. And it's the first picnic of the year. Cheers. How do you say it in Estonian? Terviseks. Terviseks. It's really strong. Did you make it yourself? Yeah, of course. Yeah. Oh, it's really crunchy. Tastes a little bit made with the same ingredient like that one. So like this munkki, it's made from the same dough, but then this is dried. Oh, you have siima as well? Yeah. Can I try this one? Yeah. This is non-alcoholic, so Non-alcoholic? Yes. Yesterday I saw some students who put like vodka in siima and they were drinking with the vodka. They don't know what they're doing. They don't know what they're doing. You keep them separate. Oh, it's really good. Really sweet as well. But enjoy Vappu. Thank you so much. Terviseks! Tippaleiba on maitselt nagu selline krõbe vahvel, mis on frititud. Ja ma ütleksin, et see munkki oli palju magusam kui tippaleiba. Siima on soomlaste kergelt kääritatud jook, mis sisaldab põhiliselt sidrunit, suhkrut ja pärmi. Maitselt on ta põhiliselt nagu limonaad, ta on pigem sellise magusama maitsega kui näiteks siider, aga seal ei ole tavaliselt alkoholi sees. Tudengid seevastu lisavad sinna vahepeal ka viina. No vaatame, mis siin sees on siis. Oi, kui tundub täitsa mõnus ju. Lähme istume korraks sisse või? Ossa. Kes on liiga palju mulli joonud, saab tulla ka siia sauna või siis juua katusel šampat edasi. Thank you. Nostakamme malja, kosken korva on. Nagu näha, siis vanemad inimesed söövad selliseid traditsioonilisi Soome toite, kus ongi olemas munkki, on olemas tippaleiba, on kartulisalat, aga nooremad söövad pigem krõpsu, joovad apelsinimahla, rohkem poetoite. Kusjuures tundub, et noored ei ole üldse eriti pohmellis, arvestades, et kell on 12 päeval alles ja eile oli suur pummeldamine. Kalja voimallansa meitä innostaa, kosken korvan kanssa mielet ostattaa. Riemuella sua, siistä veikko juo, riemuella sua, siistä veikko juo. Nagu näha, siis siin on kõrremahlad väga teemas ja selline see Vappu pidupäev ongi. Merks out, peace!